Maandamano ya nthuki ya Gen Z yambĩrĩirie mwaka muthiru na kĩrĩa kĩathiatirire kumauni kubia mbeu mbithiba na kwithira baki watotae mwaka yuringi baadamanire kurikana bara bakuire kĩyau ya mwaka muthiru mbere ya kuandamana ringi kiumia kithiru kwithira bakirikana ntuku ya sabasaba ringi nkuluki 60 ibirethire bikiumira kiranja chiana baiti ya kyo ikieba ya kurikana endwa bo ntuku onecherwa mutongeria wa rutere rwa kiama kia ODM Raila Odinga nethirite agikanwa ke aria rwa nthuki mwanya kwithira bakireto amwe ibo kenda kwaranirie ibo kenda bakethira bakithiria maandamano ya kwithira yagita mbere ntubu ithirite bukimenerwa nene ya yuthio wamwe na atongeria barutere ruregana thirikari bakiwa batitikiria rwaria rurwithira rwikarika ibonto ntukuyerwari tukwithira twekuria ikumani no ntubu kethira nukuthwania Gen Z babatere kulwamia maandamano kwa rwaria kanya nukuthwania Gen Z ibabatere kwithira bakilwanimia maandamano kwa kanya rwaria ithira ukiaraniria batu kulukira na beto SMS tina mariunio 23578 kana kimitandao yetu ya ukinyaniria na ngatiri nkwithira nkithoma ntumiri oura chikwithira chito kinyila methene yetu ya ndeto amwe yara tukuthuranirite rwareni amwe na CS Murkomen utariria mwingi riboti yegie maandamano ya sabasaba urinje mwero mbetu otethio bwa kuthika mwana wo nyuma yawe kurathwa ki maandamano jau siasa chia Tharaka-Nithi kumanta joka akionekana kuolota jokinwe mwindu akiolota joka na Murugara Bondi ya Nchobi utaririo utabarikia kwa Mbogita Imiru makarika ya ikuna mbachua kumane na Nchobi akionekana kuongeleka na akari mushine yua mawa kurita maoni igurore agie kuongeleka kwa mauri ya mauta Kadhisha mwenye mnono ntuboko na kanyaga kuatana batu kiendeto chieto chia wero dhaimwe na nusu mbeto awini wa Kinyeru mwona leto mathithio tukubweru ari Maureen Kiremi ndeto chieto ikethira ikiambiririo thai Minister wa Kariabwa Deni na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen na wete ati antu 40 bawatimiro bakiringanithwa na wenyagia burabo umire ntuku ya maandamano ya sabasaba amwe na boy giutatina ntumiri ya county commissioner wa county ya Meru no Jacob Ouma urakiume kithiru wethire tumiri ati baraba wa tini atu nkolokie gana rimwe akiaria CS Murkomen nkolokia ri wa antu 40 na baili bakwirire ki maandamano ya na bangi mana ya tandatu kuwata ngurario na ati antu 70 no mwiba kwithira becho nkunwa irwanyirwo kandana na wagagio wa nthurune ya Kenya Anthony Kathenya na twambiriri na riboti yo. Are you ready? Akialilia ni kibante twa mujwa Nairobi, waziri wa wekele Kipchumba Murkomen liu ni idhuletia tantu 40 ni barekite kugwatwa no ntuba winyenge bulabo athikire county ya Meru ntuke ya maandamano masabasaba ilo ndukani nene ya Magunas, ndukani nene ya Sunlight na kilabu ga 7-Eleven. In Meru, a group of thugs set ablaze Magunas supermarket using suspected petrol bomb. Years of investment went up in flames. The criminal elements stole alcoholic drinks also from the 7-Eleven bar. Selenite supermarket was not spared. The looting and the looting and the mayhem. 40 suspects have been arrested in Meru in relation to these criminal acts. Kulingana na waziri Kipchumba Murkomen antungiliye 500 barekite kugwata kumantere mwanya ja Kenya akenya 50 bathite na mbere gusunkunwa na bangi 70 bagisunkunwa wanigitengu ya corona gaidi. Arising out of this unprecedented attacks, close to 1,500 people have been arrested countrywide and are facing various charges including terrorism, murder,
robbery with violence, sexual assault, arson, malicious damage to property, and targeted attacks on strategic national infrastructure. Of these, 50 individuals are currently under investigation by various crimes investigation units, while 71 cases are being handled by the anti-terrorism police unit for offenses related to acts of terrorism. Kulingana na Waziri Kipchumba Murkomen, wiki naye bulabu athikire ntukia sabasaba butale bwa maandamano endi bwale bubanga nene kinae balabali na mubango wa kugarura katiba. What was witnessed on 25th of June and 7th July was stark testament to the extent to which the sponsors of this anarchy are ready to go to subvert the constitution. This was not protest. It was pure premeditated criminality, deliberate, dangerous, and deeply disturbing. In this chaos, 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. Murkomen ukagitaka ni arigatite na miario lwale munini wa rais Rigathi Gachagua ati kwina gikundi kia polisi kithondeketwe gya kuraga antu kagitaka maandamano. It would be unconstitutional and illegal to establish a squad anywhere in Kenya to kill people. All the squads, all the police formations and units in the republic are intended to protect people, not to kill people. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Tugita na mbere ntere ingine ati nja ya Christopher Mweti ura warathirwe na kura wake maandamano ya sabasaba akiumia kithiru nithirite nende gishumiria na kuromba ũteithio ibwa kenda bakethira bakiomba kuthika mwana wonkuluki bethirite bemuthetera bakiuga ati arathirwo ati maandamano ne buru anite nja na raba kuromba rwangiro chunkuni kwithira bakiogia kubwithio chunkuni ibwa kenda bakethira bakiona kioto. Mwandiki wetu Andeto Marion Karugi na shina njira ikinyanirite. Mukai ndinagia gikenene muno mukai gakorera nonto mwono kwa mukai na nuaranteza cia mukai ni kirero kia muciari Marion Tika urawe na kwithikira kunene ni kworowa kwa mutana wawe Christopher Mweti muthaka wa kuruba miaka 35 urawa arathirwe na ukwakiri maandamano ya sabasaba ntorene ya makiri mawa ata arigwo mukai family ye iritariria mutana wa Chris atari maandamano ne ende umite biashara ne yawe ya nduka rira arathirwe na bwanyuma muno ko arathirwe tariki 7 mwezi wa 1 2025 utererwa mawa makiri aringweneke akiosiki na ndio arathirwe. Christopher ni brother yangu, tukona tumehuzunika sana kuhusu kifo chake. Hatujui nini ilitokea juu hakuwa kwa maandamano. Hakuwa kwa maandamano, alikuwa kwa kazi yake. Wakati alisikia kuna mafurugu huko kwa maandamano, akafunga kazi yake. Akiwa anafunga nyumba yake aelekea kwake, ndio akapigwa risasi. Alikuwa usaidizi sana kwa wazazi. Na ameacha watoto 3 na watoto wanahitaji kusoma, kula na kukaa vizuri. Mutano wetu Christopher mwana okurite nturene atu mumenya ati mantu ya maingi na nitukumenya very well aratura kuta biashara yake ya nduga mawa na ntugu arathirwe mwana arathina nje nyuma meaning that wata face askari atari mwana violent ataru ya na askari raibirwe timu ya maandamano ni na meta na raba makiri aritangwe yake ndugene ka turire genda inga nduga matoka na matukitirire arathirwe ni askari na sendi nyuma. Family ye mutoti Christopher Mweti irari ueti na kithikiro kinene nontu botiwa ni mutana wo ni kuromba thirikari wa munantu bawendi boboya batethia kunisia murio yurayura imbere yo kubanga mathiko. Utie bonge wa kwethia thirikari none ora ontethia nikenda mbona wesuligira mathiko amono ngatwana ninti na tuo ende tena wa kwethia ni mukai no kan kiri woki Tunakia na kithikiro kinene muno nontu mwana ke muno miaka 35 na ni na family yewe ana bathatu kwa wende antu au ni tukwira thirikari ituchukulikire Ruto
ko batu tukwa appeal ki thirikari ebwethe uchunguzi kenda bamenya obu mwana otethi na ari niono tindo ari niona atari mwana mwalifu maandamanone kenda family yona justice ya mwana wo ni mwana munini muno tiete family ana batatu na itukumenya kinyoki ya gwithira na ari na atia sheria yongo ni gwa muntu wende akiagwithira imushukiwa is innocent unless proved guilty ko gya gwithira kuri atia ari nio kathirikari ya buri kuwata mwana ora kaendo kotini akaprove obu na ari na atia koti ya mukumia bena mathiko bangite njuma family tena inya itena uwezo family ya aciari orindi mbesa batianitie baina thinene ne muno ibaite nate bakomba kwethi kuitu kuromba kinya wero ishas anto bawendi bobu aitu tafadhali bokumire kiri family mzembe nsontika ni bakuromba mabisa bausunkuni usunkune ikukia mutano uyu nikenda family ye yumba kuona kioto. Serikali yetu ya Ruto itushughulikie na tujue justice ya brother yetu. Serikali Ruto embwethire uchunguzi ona bibi ara mono ko ate no kurwaria ate no sukuli na weta mantu ne yau atari ko mukai teme abi oro itu kwenda kwira askari betu kinya kia gwithira kuri onde kuritwa ya kwiro barathe twenda kwira askari betu kinya boni ana baciari ni aka baraba kwiro barathe ni atono ina bakwiro barathe ni aro ina bakwiro barathe twenda obera baketira onde u kithira muntu aina atia askari bamuwate bamwendi kotini koti yongo yombe hukumu muntu na inikezi ogya gwithira ni stream bullet yethire mwana u askari baika serisazi ke makosa yethire mwana u ira morwa tafadhali nitukwenda ni compensation kiri family nontu oro ke makosa atena makosa no yari kuinduke yake ainga kiripotera Weru TV kuma Kiengui Igembe Central bitawa Marion Karugi wa Kenya. Kathushe mwanya muno kiwe Marion Karugi tugieta na mbere ni ati gavana wa kaunti ya Meru no Reverend Mutumanto Edingia ari wa municipal ya Meru ne ndinjirene ya witithonka thina kwa mushi munene kana wenda na mugambo ya Chomba City mutuma akiaria kaita ka kunywa moma kwa bodi ari wa bodi ni onkaki atiere ibo kenda Meru ekethira ikia City kaiteni okau Bishop Edward Kirimiburia na nywete moma kuyokio bisi ya mukaririete wa bodi ya witithio woti kaunti ya Meru muthuri murio kinene nacio nkoloki Mthuri narua gavana wa Meru Reverend Mutumanto Edingia na munini wa Linda Kiome ni batongeretie kunyithwa muma kwa kiama babu ya municipality aja mutirijwa Kangangi baraba yethute bateo kwa kagite ka karaja. Debere, congratulations to Kobwa Ngugi on behalf of the people of Meru in the heart of Meru County. And this will be the seat of the next city in Kenya. The next city in Kenya is Meru. Nenonto city ni yana better opportunities. Changugi. Ni yana better opportunities chia biashara. Ni yana better opportunities kinyasi funding. Ni yana better opportunities chia kuruura manto yara tutumba kuyona turena municipality yoneka only in a city status. I know Your Excellency that antobaba wathura narua ne akoro na ekoro ba heshima muno na wisdom irabe nayo ingwetekia mtina nkanja nkorone kwa Your Excellency that bagetithia our municipality to a higher level, to a city. You are our visionary leader na inkumenya kio ikio kioneki kirawe nakio na inkumenya timu eje narua igatwetithia mbere. Kere gikaro giki gavana wa Meru augana ndiba mbite mitaratara egutigira mutirijwa Kangangi jokwa City akiwa barabara urite ni mbundiji na inawitikio bakweja mandu jomwe kido yakiagira itokorokete kinya requirement ira tobatera kwethira twena cio. We've already started the process. Nitwandikirite the relevant ministry baruga na to move with speed. Ingwetekia bira toterare na bione kenda twethira twe fully formed up and constituted ne kenda twambiria kuthiata process yu ni board. Nande kwethira totena city kuma narua Ngugi ikwethira board
tutirarita ngugi yetu amwe na governor wenu ura we more than willing to deliver this great opportunity to the people of Meru. Amna bubu kinya Bishop Edward Buria ethwa kinyithe muma jamukarigiti ya mbundi uthurani ogoti. I will not directly or indirectly reveal the nature of the contents of the business, proceedings or document committed to my secrecy, except as may be required for the due diligence, the discharge of the duties of the chairperson or as required under law, so help me, O God. Na ngavana Nandi akimwira kaunti Meru ina umandi kuthurania mbeca kathumba untu buria butikumba kumbikana. So twina ngui Bishop Buria tutira achieve according to Commission for Revenue Allocation CRA tutira achieve potential yetu ta county ya Meru. Potential yetu according to the commission that is charged with the responsibility ya kuona capacity nimbi tobatire kwethira tukirita tobatire kwethira twena 3.4 billion. Revenue board seal all the cracks that are in the system. Iria wamba burabwa wekera 50 kiondone 50 gekirwa kiondone nekirwa kiondone kya account te kiondone kya muntu. Streams ira chiondi batere kureta resources nekenda to akasibitari to bwethia barabara to kundia ntobeto ndawa to ba kundia roje rwa kunywa na kinyarwa kurema ne nao twetere kurita mbeca. Akiwa no ndonete na mbere kukiria tauni ingine na kaunti Meru kwa municipality kira kwenda nento nene kaunti Meru kuthobekari utonga bao kumakiri wagagia kutikonekane kwina winyange kinya buriku timau karieni birabo nabio maua karieni birabo nabio in maua Meru here tokaria biratu nabio Kobo, we are going very soon to make it a municipality. We are going to take care of our wealth in Kobo municipality. Mekidori vile vile, Lare vile vile. Totetira anto babae bathukia. Are tugakaria. Muthuri Muriuki, World TV, Mutiri wa Kangangi. Tugita mbere ni ati uravo ari Vice Chancellor wa Chuka University na waruyere tikio ngavana kaunti ya Tharaka Nithi thuranone bithirunwe Professor Erastus Jokana oketie bioria bipingi okonia ntere mwecha kaunti ya Tharaka Nithi kwithira ite na rwe muno ntere chia Tharaka nara kuona inye thirakari ibethirite bagikirwo mawira nenkabo nyonta no kayetete ambere na kwithira ibatika ariuwa nkoloki onto boibwethirite bwishokia nyuma kaunti ya Tharaka Nithi anene yabura mwandiki wetu Andeto Paul wakabithio tutariria muthomi nkoloki nethirite tumiria kethira akirwira ite kiongavana ringi mwaka wa 2027. Nora waromba giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku rawari Vice Chancellor wa kabere wa Chuka University Professor Erastus Njoka oraki ariugite amona kuthurana akari mono batharaka bature kuthugura ruje wa nkuthe na kamuthanga wa kagita kulumetu mama chaugite migongo nundu augua nyinji taliu kule binda rimwe na riguntu kulacha muno na bara kathanga chini Tharaka nderwa andu mona arunje na thina muno kuthie mibroni kama tumanageri magenda arunje rutabirwa bantu nundu ruri baracha na thaganerwa bau riu ni mera kumwachwira migongo te chao karingi ikinyamarakira na gwirigiro kuthire kiri kithurano tukwata aratherete kurira giti iki kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi tuone wa muntu aina runje in every village nundu turi na runje rwingi muno buni ngwera kumwachua butirema na buge karikika ukethwa ni twaretire kithomo ni naretire kithomo ukukundeli kia tekniko na gia university no arunjiro kale magwikirika ni kenda andu mathiwega ni twenda gucindanaga na kaunti iria cingi gutwenderia into tariu ni turia into ciumite kamba
nekamba liumithagia irio na runchi rwa miguo menjete marima lakini guko tuli na nyingi muno na tutigwitumira agahireta njira ya kuthiria imwe cia ntiga iria oko ikiumanagia na mbeu mbithi boya thirikari yetu yone buria ingionera antu mama mawira thirikari iria nene nera ya county nanga chioka nkaboya antu mara mai investaga antu mara mai na mbeca mingi muno mo maruthe into iria ciitagwo enterprises maruthe companies nikenda ciana cietu ciandikwa nabo thia muthia Njoka na uritia kari gutigiri bakuimenyera kumania na ciaca cia kunenkagirwa mbeca nontu bubu ibubu aria mugongo itebo nimbuga mbeca itebo nontu ugatumira umunthi na ru twithirwe nacio mutikabenwe ni muntu amuthukia meciria mumunengero nene na gutibu indenu uria ni muntu tauntu gukari na ciugombe gogu mugutwariria kana gutwariria tonie gintu kiria wanarutha gitagwa high impact project iria gatethia ciana thaino lu wana twana turu tugauka miaka yukite ndia ici muntu atonyaga nene na kunegena guchengana kubeni antu umenye you are the wrong candidate taliu kuri na antu engi muno makubeni antu na idio na natima nengera idia antu bara bare right makanengera antu mangi ugu mage makangaia mesiria kumabeni na mbeca itikage bo ana itikatumika nweri niyo ninkienda twiciragie bwa into ire gathethia antu metu titaci akuga ni nkwenda gutwika nkiripotera Weru TV kuma Ntere Tharaka Bitu Paul Gwakabithe Kathushe mwanya muno kiwe Paul Wakabithi nonto boriboti urikana kiuria getu ya ntukwerwa ritwe kuria ri no kuthwania Gen Z ni batere kulwamia maandamano hibo kenda kwa kanyarwaria no kuthwania Gen Z ni batere kwithire kilwamia maandamano hibo kenda kwa rwaria kanyara ni ria batu kulokira namba yetu SMS etina marinio 23578 kanenya kimitandao yetu yokinyanilia Mubunge wa mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo urenya withirite nyawe akionania hwendi bwa kuruirete kia ungavana kaunti niyo ya Tharaka Nithi nethirite aishumiria na kumeneria Professor Erastus Njoka akiwairirira akaribenga egamba ng'ombe maithori ya King'ang'i. Tuchokerete na riboti nyuma kaita kuraya ogeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Tumerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kiauria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jechio ndamba ukamaka kairi Green Life ikureterete kiauria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no uchinchine na benzolone mililita 5
thina cia fango ja powdery mildew yani kimu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10 kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10 kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gramu 50 no ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira ritwa ukienda kuringa ndari tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngugia undagitari yambairie na gushwa program ero kunganira na no mienda imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori aritwa na aritani na bogetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati kewi kyo getumi twaero ke wagya college re njega buru gitarone ke Africa mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025 ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium.
tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Grilling Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Gakwatu ageni orengi na kathosha mwanya muno no ntubwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaimwe twicokera na ntumirira ciumbite kwithira cietu kinyila methene yetu ya ndeto kumone na kiuria getu ya ntukwero arikuwa kwa Weru TV vipi. Vijana wa Gen Z wanapaswa kusimamisha maandamano ili kungoja kuamuliwa kama watapata haki zao. Aritwa Kiremi. Weru TV ni Kimathi. Tutikwenda mauaji ya watoto niko Egembe North. Hey, Weru TV ndiriuga waketi chini waongee ni Anthony Kumanterechia Kithetu Kithaene Rutere ni rwa maua. No need for dialogue. Government needs to address the issue of unemployment among the youth. Aritwa Moses Kobai, bunge ya mwananchi Kumanterechia Chiongonthare kwa kuanimishe kukutoka JC tuchukue kura ndio tupange serikali poa mwaka wa 2027. Arika na nyuma ya ndeto cietu cia Weru thaimwe mwandiki wetu wa ndeto Edward Mutembei netete mbere na kwithira akibangabangania na mutaalamu wege kithomo kia CBE ibo kenda utiira no kurutana no kuretera Weru ukonia mutaratara yoyo akithomo kietu. Tugichokera ni ati mubunge wa mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu urenya wonanĩtie akimereria mata itikio ngavana kaunti ya Tharaka Nithi nethirite akimeneria nene Professor Erastus Njoka akiuga ariririra Karibega Mbang'ombe maithoria King'ang'i no tunwe wario mbere kuthetera wadi uye wa sub county Ntubura kuwa ibucheretheretie wit na mbere ntere iyo Mwindu ariwa ndio ngatia Njoka Mbang'ombe kwethira kiringira debe kuyukia itikio ngavana 2027 no ende ati kwethira kiendera karibantere imawea. Mwandiki wetu wa ndeto Martin Mugambi na shona njire kinyanirite. Mbang'ombe muthenya we mundirira ukirwe na gutindia nthoki cia mubunge wa mwekuru wa kaunti no Susan Ngugi Mwindu. Kundi nkutho bitethekete na mbeca na nkinya thogori cingi mwanya kuma kiri mubunge uyu. Kundi kia mbere rukirirwe munthembari cia marembo kiriri kia mwicweri arakigunekite na 120 cia kugura matangi maroje. Ukigura na we na disability owirito rete na thina kana ikuguru kana iko nuko bwera mbia cia gafio kwa na ntorume batheri. Kuma gikundi kia makandara mbari cia kamaende kiragunekana magema ma gukomborithania magutomerwa biathoni. Mubunge Mwindu na gucokera mbari cia makanyanga kiri gikundi kia wendani wana kio gukimuntangirie gana rimwe ria kibahu na muthia Mwindu arathirikiria mbari cia kamaende gikundi kia Ngunga Mwangaza arawa nakio kinenkeretwe magema. Ndabonenkerete tent area economic empowerment program. Ndenda kwegwe mndi mweri wa muwanja na ndikubwera na lazima yabona ibotango bukorea medo tutu tichoka go kulazimite bora kwenda kwenda tuwa bwendia wero tuwa botemburanga kwenda kugeimo kunye kwenu no go kitenti kitubwete kiwira ya ndokuma hii ni biashara. Karo ni bibi bionde mubunge Susan Ngugi Mwindu araithukira ando bake bagicia cha batongoretwi Professor Erastus Njoka akimenagiria Njoka akiugaga Njoka akenda kugitega Mbang'ombe maguru. Yani muntu akauga atietegerie Mbang'ombe retweka sabu kaunti ng'ong'o akabotoria kotini miaka ye na no ankona kithiurugo kwa akiuga neni bokothura neni bororega. Pai kabo arigareru wareru bai kabo akarata tita bora ekoro tuthia mwarate ni tukaririka ko rekithira meri eri kurega ere
wende twaite ngato twakomanite na bakiendekira bamutho mwanjo kera tukigamba tona kegamba rure kuma kotini gamba ngombe ningiro sub county tuengendewe menderwe enwerera baure gamba ngombe gatwa babere migunda enu yare yetu gamba ngombe gotare wira kuwe gamba ngombe ni ngombe cianagia nabo riuga kagitaga kwe gamba ngombe iri atere mothi na mbere maingi marama bateri kwethirwa mari sub county ino ye gamba ngombe mwankatha ino ana koyoko mekoroboka mweberia ende mweberia ni bwekere kapinji kelu kwe bore mberi go bochoke kapinji kelu na kono ole kwe are agonge no rugongo rwanda yurwe Ruto akemweta Museki para tinonda mweti Ruto wangwa mweti nkona kianganga kona tutena tubito ito bayora kwanza taka di mara ono anaka di otimdo no momo menya nago kiongera riuga gwe agatindika ujibo sub county nge mbari no chegamba ngombe enda kwithirwa kuri na sub county ya Mariani na sub county ye gamba ngombe igamba ngombe ile tukido constituency reganie na nonto kwanza gori ndona manto ma boundary delimitation ikiari kugania boundary nkone gakaranga nonto baba IPC era setiro gwe gutu thino dutumia kwaria manto amu kira nduga kiana nduga Mariani atuthietende tumenye bwato kwariria igamba ngombe sub county ni awondi ciere Mariani na igamba ngombe tuthietende gwe chume tone kandi kwa thuranwa igamba ngombe rekare na ndisi wao nyo Mariani kana ndisi wao arakanwa kabona ntobo thoku kiripotera tochia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ngombe mbitagwa Martin Mugambi. Tugita mbere ni ati akari kaunti-ini ya Meru ibonekete kuringika nene na nchobi baba ingi bakionekana kwithira baitumira nchobi cha kiwango kinini ra cicikene muno ya tobodi nchobi ra ni ugwatinya kiugima boba mwiri kulingana na mulwamiri munene wa bodi ya nchobi Meru nwenda gitare Babu Mukuna na idholete kiantu egana bara baukwa kaunti-ini ya Meru bana bare kwa kumania na nchobi ni ontobo beretie kinya bagi chiomia kuinga irabo birabite na barua kana kwendia nchobi riringi marufuku ebo kendo tire bakwithira bakeria kuonokia akari baba inge kaunti-ini na bisa munene ya mbundi orungamiri nchobi ndene kaunti Meru no Dr. Babu Mukuna awite mwankire nandi nchobi no ikureta mpanga ndene kaunti Meru akiwa kila mtu ikana baraba gutoturo bana bao barumane no nyu banchobi akiongerenya baba ingi baraba kuma hospitali ndo bade neji na kinyabangi kwithora bakebuto ngugine ndikumenya thineje nchobi statistics ira tu na chio Meru ni ikubina kiregana anto edreiba kuetegana bana bao kana nkuruki kana virinju bete tenonto banchobi weta sivitari eni 14% kumina kiregana tumirimo tu kana mirimo ranto bakoditanga yumenio na yona nchobi wetagi statistics unire dide to Meru yongwa Meru ajajo batwe tugwatane na kanda stande kadidwa kirianto baraba buta wangu gene titara ko butwa kedra 23 kirigana mtu no abutirwa wamba mtu no abutirwa gochererwa mtu no abutirwa manto jangi nandi baraba buta wanonto bakunywa nchobi ibo Kenya 23%. Ndio tego kona nchobi karega kumenyerwa community edo kaburu county edo kaburu na mantu jange ja kithomo na bingi bya chokwe nyuma nchobi ge kwa mbere akiwa thineji kinyerijania na nchobi ndege ni watho irikithwe kiendwa na ndu baba ingi bakatha bagichiamukira irikithwe kibathukangia nuntu nako tekwenda kuigweta dietwa inde twita tubondi kamu ni equivalent na chuba nyanya chancho bira tutuire tuije kiretine nande kono nyotwire okunywe komina nande kono mtu akugwa kana kumbwa kano changa mwiri buru kono tikenya kurego kurama inde no kwira kamba ikara kanini buru inde kadugure roro kere daida to dainya nande anto bakogita
ijige tuma mugongo jwa choka nyuma nonto antu bakogita rokere inyote ngogengi bagaita nyamenya kwithira kwibaraba kwende nchobi ire ikuru kindika gita na ire chibango ire imwe ikwithwe ikende maturene ito kwithira nchobi expired kana ikuru kidetie gita reaction na ije dairoi poison boere orogi ibu kodokia mbuganare kwina untubo bomo inare to kwithira kwinchobi ire ku na itumeta ge company ire kethira mungwana no jwa nchobio ire ijo kudidwa na jo didretwa kuntu kunandene nawo ndio kethira kuretwa mbaene nchobi ya kienyeji ku na nyamano mono weta kanga gaiku na kinyanchobi ingi bugacha jorioku no kethira ijo kwendwa mbaene kana kungi onturene ibajukite mutaratara ja kwingamba imwe ire itojuretie mobatugira jonde kuntuga kujura nchobi kubiri kuthwa kwina ku itwingite akwima kana jairi wataga ijinire bomaire akwina school nontonyo sheria niragete chobi kinya akwina twana to school nya twayingare mwanto bateko gwero bare ona jatu twina thina lakini gatwandikirwe baruga ni PS wa interior eto Dr. Raymond Omoro nauga gute Bible kwithirere akwina school muno primary na secondary na ndio turio tumatu batu twinka tugwatana na team ya nakanda in office ya Jagatembe tukagwatana na national government DCC OCPD na tugeta gwita nyamto akethirwe na baruga na ndi nyogi teta baruga ndi kethirwa njire makanengi na kuna watho itojoka ya baruga eu na twamwire taite yang Muthuri Murioki Waru TV mutirijwa kangangi akariba kumantere chia maua iba ishumiretie na kurita moni joe gururegie mauria meru ya mauta yarayaonekete kwithira yaitetie anene bakiaria ibolotetheretie kiara na kumineria thirikari kiraba kuwa thirikari niremetwe kwithira kingia mawira ne yarababa ikire kaita kuromba kura yareo kwithira bakina miagoro ya muturire bari wake kionanilia ati ngarama yogendi ni nyabia kurekethire kiongeleka ontobura ipupomo na urioyo munene kie mwananchi kawaida urawetete ambere na kwethira akinyelwa ni uturo mwadiki wetu Andeto Dennis Mugendi na shokumantere chia maua kumania na gwitia kwa maguru ija maguta ta jobe teruri disro na yata lwanyiro ugendi ni ruru ambere kwinyekera na nitwaniritie na itithia bonda ndereva ba matatu ona kinya akari kuthikira maoni jao teruri ya economy at least mauta ye na maburu yakinyinya 120 kende everybody amenyo yatumira ngasi abatara mathabu aya yakaria ataka boko ya thate tutwingi kriwo yeana ne anare itarimwe ukaria period of 1 hour to ya ringi but gedra o tara mantru tukuma ke economy ontu ndathitha ndenda guthithia mantu economy ubati gutara tuthate tutwingi watu everybody na wa fondi mauta akarumia ngarekera atire musi ungiarumie twathitha consumption ya mauta maingi na thirikari ethiri taxi yo ye nyingi ge mauta iko ya taxi yo onthe ge mauta umenda kuwa mantu ya witia kwa mauta ni mauta re onthe me atibati kuria ya itacia no ndore onthe economically no ka ya utothukiria urora kamata muntu uma mo etalare kana mutuate kana kungi yendalea witia watu antu babonda tako mbesa tukuona yatwa ura mbere na kuringaniza na itare tu kuthai watu tukona twinyi sana untora bidiora toka mata twe mureche thiringiana to mureche thiringiana atore 70 watu watueka watu twe tomba weta antu babikibiki abanyanyati saiti President Ruto atoira tunatanganya yetu ya serikali ni ya mama mboga na mtu wa bonda atura within 100 days mauta yake nama kila kitu itateremsha, lakini dhai tosukuma
agotwarwa thaika otunyonga nontu thayara wiri tunangwa mauru thai batu tutigera kunangwa mauru nontu otuna na njira cionthe tiya muta na tuitetherie biashara iciaremere thai ne yatutike utie bonga tutieri batu bantu abonda nontu kinya customer otiri bararekera kuruta biashara ni taxi witithia indega kinyara kibaki kaba kinya itare uru tutala kinya kibaki obuyora kinyari uru abawe mara 30 100 utina umbikano bagwitithiria agendi ngarama bo bakauga tibwa kaguta na tibu berigirite kumana thirikari ya Ruto ni kwithirwa tiga uturo bomi kuri karabando bokoma nkuruki mantu ya mauta wite ya affect biashara sieto ya affect kuma mbesa cia mutu kuma intonto nyanya transport system itareto aringa ma tora mauta thiringe ite thai tore ora lita manele wira thi guthugumira mauta oga no theri inya bigi atoreka otiona bia guthinga ibuti bieto biathirira marato ni igwethirioa tote kona bia gora thine twinoga tukuingirwo nyumba abiria bate komba kuria tuinyele tutwe ngomonga tukaigwa murimo era akiwa yete ogeri muntu onthe bio atwira batu maganga batu bonda mamboka kathe gotwira imbizibo thogo mambia na botere ya taxi kathe thai ye to tureka ende to awadro to na mauro to gerwo bia biare kiondo biatega itho ruto to thirito morungu ngai baba morungu na ya togo Dennis Mugendi, Weru TV, mucine o Maua, kaunti ya Meru. Kathashe mwanya muno kiwe Dennis Mugendi no ntobwa riboti uke kumania na kiuria gitu gya ntukeru ari ki ntomerira cia tukinyila kiwo kwa Gen Z need job economy and empowerment program Gen Z they don't need empty promises. Ita na mbere na kwaraniria batwe kindeto chieto cia weru thaitha tuna nusu twatiri tukwithira tukithoma ntomeri ingi nkulukirika na mwandiki wetu wa ndeto Edward Mutembe na kubanganiretie rwaria rwa mwanya muno na arena kanya kwithira akiaraniria na mutaalamu wa kithomo kia CBE ibokendotira na kwithire kurutana ninyo wika weru ni okonia burapo ngwabo wita mbere kithomo ne kiu atwithire tugiita ntere iyo